دەم پێشکەشکردنا بڵتەنا دەمژمێر شەشە و دەست پێکەی دەژی سەرنوچە. لە عفرینە ڕۆژەبای کوردستانە تەقینەك لە ناوەندا باشێر چێ بوو دە ئەنجامێدا هەژمارە کوشتی و بریندارکەتن. ڕاجەب تایب ئەردۆغان سەرۆکە تورکیاوەی ئۆپەراسیۆنەکە لەشکریە تورکی لە سووریە لەگەڵ ڤلادیمیر پۆتین گوت و بێژ بکێ. 15 ساڵ بەسەر شەهیدبوونە پاکرەوان فەرهاد محەممەد علی داوود دەڕباز دەبن. کریستین نێلسن وەزیرە ئەساییشان نیشتیمانی ئەمریکا ببێ دیارکردنا سەدەمان دەست ژە کارکشاند. دەم باش. شاه عەبدوڵڵای دوێ و سەرۆک بارزانی ڕۆناهی خستنە سەر پەیوەندیên دیرۆکیە نەبەرە گەلێ کوردستانی و گەلێ ئۆردونێدا و تاکازیە لەسەر بەردەوامی ئەوان پەیوەندیên دیرۆکی نەبەرە هەرێما کوردستانê و ئۆردونێ دەکرن. شاه عەبدوڵڵا دوێ شاهê Ordunê li Koşka Huseyniye pêşwazî li Serok Mesûd Barzanî û şanda pêre kir. Çendîn mijarên cuda gotobêj kirin. Di civîna navbera Şah Abdullah Duwê û Serok Barzanî de. Şah Abdullah Duwê dilxweşiya xwe bi pêşveçûn û baştirbûna peywendiyan navbera Hewlêr û Bexdayê de nîşanda û ragihand ku başbûna peywendiyan navbera Hewlêr û Bexdayê de di berjewendiya tevaya aliyan de ye. Roha di civînê de her du aliyan ronahî xistine ser peywendiyên dîrokî yên navbera gelê Kurdistanê û gelê Ordunê de û tekezî li ser berdewamiya wan peywendiyên dîrokî navbera herêma Kurdistanê û Ordunê de hate kirin. Şahê Ordunê û Serok Barzanî behsa peywendiyên aborî û bazirganî navbera herêma Kurdistanê û Ordunê de kir û tekeziyê li ser berdewamiya hemahengiyê navbera her du aliyan de kirin ta ku rûbirûbûyê şerê terorê bibin û terorê bi yekcarî ji nav bibin li navçeyê. Li ser vexwendineke fermiya Şahê Ordunê, Serok Barzanî li gel şandeke astı bilind beriya çend rojan seredana Ordunê kir. Ew jî ta ku beşdariyê di korbendê aboriyê cîhaniyê deryaya mirî ango elbehril meyit bike. Serok Barzanî piştî beşdarî di yekem roja korbendê aboriyê cîhanî de kir li gel Şah Abdullah Duwê li Koşka Huseyniyê civiyan. ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا پازدەمین ساڵ ڕۆژە شەهیدبوونە پاکرەوان فەرهاد سەبری شەهیدە سەرەردانە ڕۆژاوای کوردستانê di sala 2004 de vejand. هەروەسا وەکو خۆرتێکی دەرچوویە پەیمانگەهێکی زانە vê tengaviya he canê xwe kir qurbana tevgera siyasî Kurdî, kir qurbana hizrê netewî Kurdî, kir qurbana yek bû simbol û ez yanî mînakekî ji pakrewanên 12 Azarê taybetmendî wî taybet heye ji ber got bijêr işkencê û tezîbê de serê xwe ji dijminan re netawan. Slavek û spasiya germ bûwa hatna we ji bo bîranîna شهیدبوونا پاکرەوان فەرهاد بابێ نسرین. شەهید فەرهاد و شەهیدên ئادارە 2004 wê bimînin di hizr û bîra miletê Kurd da. Wan ciyanê xwe ji bo doza gelê Kurd dan. لە ڕۆژاوای کوردستانê ئەنجومەنە نەخواجهیên ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە جوینێک لە دار خست و تێدا بەحسە پێشهاتەیان داویە لە ڕۆژاوای کوردستانی و سووریە هاتە کردن و ئەمەژە بڕۆ لە سەرۆک مەسعود بارزانی و ئەنێکەسێ و بن پێکردن لە ئەفرینێ چێ دەبن هاتەکردن. انجمنین خوجهیه انجمن نیشتیمانیا کردی لسوریه جیوینا خویا نورمال دارخست تیده هجمارک باباتن گریدای بروج آوای کردستان و سوریه گنگشه کرن. جیوینا دوهیا انجمن خوجهیه انکسه هر یک جه انجمن حسک و کوبان و سری کانیه و ابوراسن و تلتمر لخوادگرد و بجداربون هر یک جه محسن طاهر سروک کاروبار انجمن خوجهی و اندامتیا هر یک جه محمود علی و زبیر موسی و فرهاد شیخ و سعید ناسو اندام امینداریا گشتی علی داوود بریوچو. جیوین بخولک بیدنگ لسر جان پاکراوان کرد و کردستان دسریده برزانی نمر دست بیکر. لسر روشا رخصتنی راپورتین کوش انجمن خوجهی هاتن خواندن و سروکن انجمن خوجهی به بریار نو کوش امینداریا گشتی یا انکسی هاتن درخستن آگاهدار کرن. جالی خوفا محسن طاهر سروک انجمن خوجهی سپاسیا انجمنان لسر کار و خبات وان دفجاندنا چالکین مها آدار نخاسم جشن نوروزی ده کر و هند یاری جوان را پیشکش کرن. لسر اصلا سیاسی روشا سوریه بگشتی و یا کردی بطایبتی هاتا گنگشه کرن
و بحثا داویترین پیشاتین سیاسی هاته کرن. محسن طاهر دجوینه ده آماجه به هجمارک خالین سیاسی کرن. وک هفدیتنین انکسی و کومیتا درو بنونرین ولاتین اوروپی و امریکی و روسی را. لهواترین نافدولتی و رین چارەسەریya سیاسی د سوریه د قوناغا پشتی داعش ده. هریما اوله رولا انجمن اجتماعی کردی انکسی تیده. ایش و آزار و بنپیکنین کو گل کرد لعفرین روجاوای کردستان پشتی درباسپونا سالکش درباسپونا گروپین چکدار جبوه دوره هاته کرن. بشداریا انجمن اجتماعی کردی انکسی د جوینان ده لسر آس نافدولتی هاته کرن. د داویا جوینا خود رولا گرینگ یا سروک مسعود بارزانی دربار کریزا سوریه لسر آس نافدولتی هاته کرن. هر وا سکناندنا سروک مسعود بارزانی لکلا گل سوریه بگشتی و یا گل کرد بتایبتی هاته گوتوبیش کرن. لعفرین روجاوای کردستان تقینک لناوندا باجر چه بود انجام ده هجمار کشتی و بریندار کتنو او ده هیرسا زیتونی او تقین لخوگرد لگور جدرین خوجهی کوچکدارین داعش خواتا قاندیا هرگولین بهتر في راپورتی ده. جبلی ایش و آزارین کوالاتین کرد راستیتین هردم و دمک ده تقینین بهز هرمی دهجینن. هری داویجی دو تقین لناوندا باجر عفرین روجاوای کردستان چه بون د انجام ده هجمارک جچکدار د ناوبره کشتی و برینداران کتن و راشک تبلیغوی د ناوبره سیویلان ده درست بو. لگور جدرین خوجهی جناوان ده باجر عفنی راگ هاندنه که دو تقین رودان یک لطاق روش آوا لدوار مارات رودا و هجمارک چکدار هاتن کشتن. هروا تقینک لطاق اشرفی لسر ریا باسوته چه بو. و زیان مادی گهشتن جه تقین نخاص مال و ملکن ولاتین سیویل راسی روخاندن و هرفاندن هاتن. جالی خواه اودای هرسا زیتونی که سر به پارتی یکیتی دموکراتیک پیده ویا لسر مالپارا خویا فرمی تقین دوار ماراتی لخوا گرد و بالافکر که تقین دوار ماراتی اپراسیونک لدیجی ناوند باراگاه چکدارین شرقی هاتوبو پیک آنین. دا انجامی ده لگوروی اودای که 4 چکدارین شرقی هاتن کشتن و 5 کسی دنجی بریندار بونه. لالیه که دن روپرین خوجهی لسر تورین جواکی بالاف کرنه که هرگولین تقین تاخا اشرفی او بو کو چکداره که دخواست ماینه که بچینه دا کو بتاقه لی ماین دویدا تقیه دا انجام ده او تقینا اشرفی رودا. همان روپرین خوجه دانازانین کو تاوانبار کوبوی کاری را بویه افسر که جدا بوی جی تروریستین داعش بناو عبدالمنعم الزغبی جی دردورا باجرو که رسن یه پارزگاه حمسی بو. اوجبریا 8 حیوان برای خودابو عفرینه و لطاقه اشرفیه کار فروتان جلوبرگ و کنجن بکارهاتی دکر. لی هریم عفرینی و بطایبت لناوندا باجر تقین تروری رو ددن و دا انجام ده کسین هری زیده راسی زیانه و دردان تین ولاتین سویلن. کو تقین هری بزیان یا سوقل حالا عفرینی ده 16 ماه برچله سال 2018 دا رو دابو. دا انجام ده بدهان ولاتین کرد شهید بون و هجمارک بریندار بون. هروا تقین باسا که وکوهستن نافخویی ده 20 ماه چله سال 2019 ده یکم سال وگره کاراسات عفرینی ده هاتوبو رودان. و تیده هجمارک شهیدین کرد بونا قربانیا و تقینه. پرانیا تقینان اودایا هرسا زیتونی یا سر به پیده ول خودگره. لیتانا تو کس نزانه آلین راستقینه یین لپاش وان تقینان کینه بتنه ولاتین عفرین دبیجن پرانیا وان تقینان گروپین چکدار بخواب و کاری رادبن. دا کمانا خود عفرین دا بچسبینن و ببیجن کوهین روشن آرامه و پیوستی بمانا وان هیا. هروا او تقین زیان دگهین روش عفرین یا خراب و دهلن کو کرد دست جخاک خواب بردن. جبر کو لگور او دبیجن ایدی بویا باجار ساویران و نما جیان تیده درباز دبه. رجب طيب أردوغان سروك تركيا دي كونفرانس كي روجنامه ده بالفرقانه اتاتورك لاسطنبول راغاند كويل قال فلاديمير بوتين سروك روسيا اوبراسيونك لشكريه تركيا لسوريا غوتو بيشبكي. رجب طيب أردوغان سروك تركيا كونفرانس كي روجنامه ده بالفرقانه اتاتورك لاسطنبول راغاند كويت دمك نزيك ده سردان موسكو پایتخت روسيا بكا ويل قال فلاديمير بوتين سروك روسيا بجوا. هرو هردوغان گوت جی گمجارن سرکه گوتو بیجی ناوره وی بوتین دا و دوسیه سوریه و پیوندین بازرگانی ناوره هر دوالاتان دبن. درباره دوسیه سوریه اردوغان گوت کاویل گل فلادیمیر بوتین سروک روسیه اپراسیونه که لشکریه ترکی لسوریه گوتو بیج بکا و گوتو بیج کرن و با اشکال لسر میزه گوتو بیجان ببا. هرو هردوغان گوت که ترکیه آماده کارین انجام دان اپراسیونه لشکری لسوریه بداوی آنینا و تکسکر که اگر هیج نشکی و اپراسیونه لشکری لسوریه بکا وواره جه کرنه دا بیکو تو آل یک هست بی بکا. سروک ترکیه گوت کوی بریارا ترامپ یا تایبت بدان پیدان بسروریا اسرائیل بسر جولان سوریه دلگل فلادیمیر بوتین گوتو بیش بکا. جبر اف بریارا امریکا بن پیکرنا جیاسای ناف دولتی را.
جبوی گوتوبیژێکە بێتر لەسەر لێدوانە ڕەجاب تایب ئەردۆغان سەرۆکێ تورکیا گوت و ئەوێ لەگەڵ ڤلادیمیر پوتین سەرۆکێ رووسیا ئۆپەراسیۆنێکە لەشکریە تورکی لە سووریێ گوتوبێژ بکەن هە لە ئەسکایبا مێڤەندەریە مامۆستا فێساڵ ناسوئاندامی کۆمیتە ناڤەندیە پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا کردیا مامۆستا فێساڵ دەمباش ئەب لێدوانە ڕەجاب تایب ئەردۆغان چێژرۆبەژێرە تێکردن دەما کوڤێ جارێت بێژێ ئەوێ لەگەڵ رووسیا ئۆپەراسیۆنەکە لەشکریە تایبەت لە سووریەدا گوتوبێژ بکەی باش سەرڕێز بۆی تەوش بە کادرێ ئارکیتێک گەلەک سپاس مامۆستا بەڕاستی دەمەکی وەختێ گوت ئەمریکا گوت ئەزێ لەشکرێ خۆش ئەزێ بکشێدەم بۆ کاغەتن باش تەولی هەبوون ناوەرە سووریا و تورکیا و ئەیرانی وانا دەچێبوون فرسك مزن چبو جنا کارو هونه کې دیجی خوستن بکار بن یزي خو لشکری بین نزیک بکن گو بکار بن بکرنا عرض سوری ده او بکار بن شورا تشتنجی قزنج بکن بله ما تخیا کرن دما تعالی ده لشکری امریکی ببینن و تشتکی واجی هزکی وای مزن ببینه حتی او جی جغرافی آرامی دولت سوری تمامی كرد خوازن بچكرن يعني تركيا خواست بحمو هذا خو بكار بسوريا راضي بك او تركيا او امريكا راضي بك نكاربو يرو بري خدايا بري خدا بري خدا روسا کو بكار به تشتكي بكيش بر ولا روسا دندرو سوريا دا طيبه تشتكي مصنها يعني جبر حتى أردوغان خواست بكر بيت تشتكي بكي أزنج بكي حتى تشتكي بدست فناتيا أمكارن بيجن ماموستا فيصل كو تركيا سياسة أمريكا بهيبي بو زاني ده بيشروج ده سياسة أمريكا نقول استراتيجية أمريكا برجوندين تركال برجافنا جريج لو ما بري خدا روسيا بله أزدوي بهورية ده ما تابن وقتي تبيجي دواري سياسي ولشكري ده جبر پیمانك هيا كيفن دد نافارا تركيا وامريكا دايا او تناس كرن بحلفيناتو او دخوازي حتى نها دوي واري دلي كير بس خويا امريكا او قهدانا بتمامتي ندايا دا جبر في بروبليم نمزن نافارا ودانا وبطيبات جي سر ايرانا سوريا جبر في هواي اردوغان بريخوا بري هر تشتي خواست دار وستاندن دواري مخابرات هذا او دواري اسايش هذا بسوريا رب دولستاني وبتركيا بايرانيا ردا وستاندن خويا نگانا رولكي بهم دوره ما تشتغو دسوي ده بري خو بده روسيا از دوی بهوريه دما روسيا جوي رولا بتمامتي گو ترك بخوازي و نگيه ده جبر کاغت ترکاجي هات خويا کرن جهر کثيره دستكي وي دريج باريكاريا او ريخستي تروليست وانا هبون وقت داعش وغيني داعش بتمامتي دسويتي دهبو جبر قلقه كي مزن دهندروي سوريا دا تشكر بدبناوي دسيبو اريكاريه بوزيسيون وارد كي بجاليه كي بجي او كسي چقدار وانا اريكاري بتايبت بدواري لشکری دجی دواره اريكاريه ماتي دجي باش بار هات کرن ايرو او کاغتي وي هاتنا زلال کرن خيا کرن لپيشا و دولت مزن یک اورولوا بتمامتي تندري سوريا ده فقط بقول تركيا وايران وروسيا وامريكا چهار دولت مزن درجه دوا وقتين دولت الخليج واناتين اجبر بي هواجي بري خدايا جنبوتين وانا ازوي بهوريه دماجي او تشتغل تخاذي وتكنوي باش مامۆستا فێسڵ دەماک و تورکیە دەرباسی ئەفرینە بوو گلۆپا کەسک ژەعالیە وڵاتی ناودەوڵەتی هەموو ڕێژەراتە پێخستن بە تایبەتی رووسیا وێ جارێ رووسیا وەکە تەدا خویاکردنجی تەگوت و رووسیا وێ جارێوەکە بەرێ ئەم بێژن بەرژەوەندیان تورکال بەرچاو ناگرێ وێ گلۆپا کەسک ژێرە پێ ناخێ لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ ئەو گلۆپا کەسک حتا چرا دەکێ شترکارەوەرێ پێخستن یانجی بە تو ئاوایەکی پێ ناکەبێ و تورکیا ڕۆڵاوێت ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتی دەنابێ بله او دم اربيجم هاتا غوارتن وقتيغو هاتا وقت بيجمة نفرها ادلبي هاتا فروتن عفرين هاتا فروتن وقتي اويجي خست دبن دواريغو اويد غوت بيدا وبككا چقداري بككا تروليسن
وتعداريا سينوري متكن ولا ملتي مانا دكن دخست لشكرن بين او كسيغو آليكار بن بتركارا او هاتن خراب تركرن يعني ديسا قلتنو كشتنو تالان كرنو واتاوات وزندار وانا حتى رجائيرو هاي داخل يكرن انه نيتاوي نا او نيتاغو بكار انه اراميه واشتيه دندرو عفيني دچكي او دا خوازيه قوت درو دركت جيراني او عفرين هاتا فروتنا برا ادلبو دبرا عفرين دا ايرو نما او دما بري وقفا قوت ايرو دوريا مدى ودورات تركيا وروج بروج بي قلسكرن وزعيف تربي كرن ناوكوا او شن ما هيقو درباس ويا يعني بله جبر امريكا لشكري اخوا الآلة جيجو أرامي تخوازن بيهلن دو صد لشكري اخوا الور بهيزو چكداري خوا بيهلن والآلة من بيجي ودور تصدي بيهلن حتى او ارمان جواغو هاري سري گو بكار بن جيكي أرامي چيكن وبقينا بيمانه دي گو باب دورا گو بكار بن دورا تركيا جبر تركيا دخوازه وقت وگر دیرو که کبن دخوازه هیچ وقت امجاد سلاطین یا وگر یعنی وقت بره گو بکار به هیزا کاوی رولا کاوی دهندروی رجلات ناوی تمامتی هبید بلکه خطر ترکیه ایرو خطر من نکمترین خطر جه خطر ایران جه ایران دخوازه انو درباس ببه و تشیع درباس بکیم هاتا خویا کرین شرع عراقي وإيراني حشنا صلاة بالدوام كر إنه تصدير الثورة الإسلامية بيكرون وفعلا جي كل عرضها تكرين شهر بيش بايتخت عربة إيرو دبن كنترولاري دا درباس بي وكي ديجي دخص درباس بي بجيجي آباس بي لويدري هيزي خوا وجي فروك إخوانا قوتشتن شبكي وبلكي تعدانيا ميجي قلب شروجي قباتنا سر إسرائيل جبات باشا ما مستا فيصل أو دور ندني ده تحجيم بكن دورة إيرانية برسك دبرده جبرش بجاري أردوغان جه دست نشانه كرجه كوي أوبراسيون اللي أنجام بده كوي قوتو بيجي القل فلاديمير بوتين في در برده بكي بتاني قوت سوريا شواته كديان قو ما بس أردوغان جي شيا او دخوازه او رونايا كسك دوي بهوريه دم يندني ده يعني هكا بو بدني ده جي وتشتكي محدود بقلكي دواركي طنق ده بيقو نكار بي رولا خب تمامتي بالسنه يجبر بو بين دارين ويلشكرن بين افاكرن دوي سينوري بو اود بيجي حتى تصدوا 45 كيلومتر هي دفرابونا 60 كيلومتر ده هابي والغور خندرما والغور زانياري بوتين بلكي او لشكرن مشترك نبرا كردا وعربا وتركمان هذا بين كرن انه او سينور بي فارستن دورة تركاجي تمامتي تنبي او ازبي بهوريه دما ويرولا تركا وزعيف تربي جبري چند مهب ودرباس باشا الجوري تدا قيا كرون تشرو بكر گوهارتن ده هفکش ده هاتیه کرند معادله سیاسی ده تایبت لناوچه روجالات چم فراته الجوري وی هفکش نو ما مستا فیصل برجوندین کردان و بچرنگی ورنه برچاف گرتن آنجین بیشن اگر هاتو افکش گوهارتنا هفکش برجوندیا کرده ده یانجی برواجی از بهوری مدوید برجوندی کرده به تایبت جی وقتی گو او دستور سوری به آواکرین دستور کی نو به آواکرین دستور کی گو حمو ما في ملت سوريا بتمامتي تدا بكرد عرب سريان اب تدا ابن الجود دي سازبيجن زادياريه مودان وصلنا او كسي حواله ما يقود انجمان الاسباني كردي دار وصلنا خو وزاره دربا دولت منظره تنكرم هكا روسيا به وهكا امريكا به وهكا فرنسا به وهكا تركيا به وهكا امارات وخليج امارات والسعوديه وابن بتمامتي حتى رجاء ایران رید بجن پیوسته تشتکی کردار بکوی دستور سوری ده سوریا به دولتک دموکراتی دولتک لا مرکزی به دخوازی و ما في ملت کردی هندروی دستور ده پیدا بده. بله باشا ما مستا فیصل دماکو هفکش وقت دفع کردن هاتا گوهارتن دوید چه د سیاست آلین کردی ده جوره گوهارتن داکو خل لگوری وی هفکشانو بگنجن. بله. ده خواستنج کرده ایرو دمک زیرین براستی جام دویجن وقتی گو کرد نبنا دستک و ممکنه او دمهانه جی دستوهره و بلکه پشتی 10 ساله دی 15 ساله دی 20 ساله دی جی
کورد نگنه آرمانجا خو ایرو بتمامتی جه بشاتی خواستن بتمامتی جه آنه پیده تی خواستن گو بکار پلکی سپینو تفگرا کردی را وکه و او کمایه کتنه دا لیبوری خوش ملت خو جوال خو دوست خو بخوازن و بکار دار وصلنا کی بهو دوره بکن او مناخه کی سیاسی تهیئه بکی تایبه جی جبان را بکار بن بگی جن تشتکی دخوازی ملت کرده دا پیدا بن نبي پیدا اجمارا یک رقمیت او تحملها مسؤولية البيشيا هوالي خو وهوغري خو اندامي خو البيشيا ملتي ما بتمامتي او دك جبر ايرو ام بيجن لعرضه ايرو او دي بيجي از تشتن امور الوقتية بتمامتي حمودي دستوي ديا او هيزا كي خو كريا او هيزا هاني ايرو لعرضه پیدا تكرم باشا ما مستفصل داوين برسيار داوين برسيار كردي پیشمرگه روجاوا درباس بن آریکار بن باب دورا او لشکرین دی یگو بیت تیار الغد ناس کرن او هبن گو حمو باب دورا او سینیوری گو بی آرام کرن بکار بن هرکی جی خوتی ده ببینن و گو بکار بن لپیشیا هزه دولت مصرین و یگو بکار بن دیلن و تشتکی کردا دستور آوائنو ده هبیر باشا ما فیصل داوین پرسیار دما کونا کوکینا برا امریکا و ترکا دا چبن درباره نافچین سوریه و بتایبەتی نافچه ڕۆژهەڵاتێ چەمە فەراتێ در ئەنجام نوان ناکۆکیان و نەخۆشیان نەبەرە ئەمریکا و تورکادا وێ چ بن گەلۆ وێ بنەرینی بنش بۆی دەبەرێ و کوردان بتایبەتیانژی وێ بهتر بلە ئالیە ئەرێنی دەهرن از دبیجم و بگیج نه وقت دبیجه انجام تعریب ها دوره و نهیلن ابتشت گیدای به او وقت عربی تگوتن معلق يعني بيهلن جبر دم دريج بو افكتا صالان هذا درباس ويا وملتي كرد وعرب وسريان وتمامتي كسر بالمليونة دربا سوري دركتنا جواري خود دركتنا حتى رجائيرو كشتنو تالار كرن وانا هيا از بيجم جهايا وقت بيجي هناك طريق وبكاربن ويتشتكي بيدانين وبيجي تاريخ كأمريكا وتركيا وناجي وبيجي جابك طريق هودورا وبكاربن أف قيران هاني بيرا واستن وملت سوري بقر جيانا خوا بتمامتي بكي أو جدمك بنزير بي حتى قول بكاربن سلنجي خوا بسكنه وبقر وقت صالح وبري درباسمي گەلێک سپاس ژبێ مامۆستا فێساڵ ناسو ئەندامی کۆمیتە نەڤەندیە پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا کولگەل من بوو گەلێک سپاس مامۆستا 15 ساڵ لەسەر شەهیدبوونە پاکڕەوان فەرهاد محەممەد علی داود شەهیدێ هەراپەرینە 12 ئادارێ ساڵە 2004 یا ڕۆژاوای کوردستانی لەسەر دەستی ڕژێمە باسە سووریێ دەڕباس دەبن. مرۆڤên xebatkar pak û kurdperwer li ser dirêjaya dîroka Kurdî û taweka îro qalenekî pir buhat berdoza Kurdî û mafê gelê xwe de bi merdî dana. Ji wan xebatkaran Şehîd Ferhad bavê Nesrîn e. Pakrewan Ferhad Muhammed Ali Dawud şehîdê raperîna 12 Adara 2004 ya Rojavayê Kurdistanê ku li ser destê rejêma Sûrî zindana Hesekê de rastî îşkence û lêdanê hat şehîd ket. شهید فرهاد لی تاخا قنا سویسیا روجلاتی باجار قامشلو سال 1975 جدایی بویا خوندنا خواه سرطایی لی دبستانا قنا سویس دست پیکر آستانا وندیجی بشه بازرگانیه لقامشلو بداوی آنی باورنامه وی بدست خست شهید فرهاد جمال باتکا کرد پرور بخبات و رولا خواه ده تفگرا کردی ده لی تاخا قنا سویس لقامشلو تناس کرن جبچوکانیا خواه اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بو بیرو باورین وان لسر ریبازا کردی ریبازا بارزانی نمر کارو خوابات دکرن خیزاندار بو کچکوی هبو بناوی نسرین پشتی راپرینا 12 آداره یا 2004 روجاوای کردستانی هزاران والاتی و جوانین کرد ینکو گهبل سیخور و زلام رژیمه بشداریا وان به ویدیو تومار کربون انگو گلیه وان کربون جمال خواه لسر کاران و هن جوان دنیوی شوه ده رژیمه دگرته بسر مال وان ده رژیم سوری او راستی اشکنجو لیدانکه تند کرن هجمارک جوانان شهید بون و یک جوان پاکروانان فرهاد بو لنیزی فلکه سوامع نفبرا عنتریه و قناة سویس چکدارن رژیمه و دمه گل آویتن جوانان هجمارک جوان شهید کتن بریندار بون دوی روژه ده فرهاد برولک برچاو دو گوهستنا شهید و برینداران ده جبون خوشخانه قامش لورابو او کارو هلوستا فرهاد بو سدما گرتنا ویج آلیه رژیمه و
دانجامê de çekdarên rejimê çend caran girt neb sermala Ferhat de û daxwaza wî kirin. Ferhat roja 29 Adarê hat girtin û li zindana Hesekê hat zindan kirin. Wekû şehîd helan ji girtiyên zindana Hesekê eşkere kirin ku Ferhat rastî lêdan û eşkenceyeke tund li ser destê rejima Esed hat. Bi armanca ku îtirafê li ser hin hevalên xwe bide û navan bo rejimê eşkere bike. Lê şehîd Ferhat xwara girma û dar û qançiyên zebaniyên zindanê nikarîbûn baweriyên Ferhat biguherin. Tirs nekete di dilê wî de. Piştî çend caran ji işkenceyê Ferhat di cara dawiyê de tevî ku hejmarek girtiyan li pencereya zindanê dan û rêveberên zindanê agahdar kirin. Li wê demê roja 6 Nîsanê Ferhat jiyana xwe ji dest dabû şehîd ketbû. Lê şehîd Ferhat du roja li barê jêmê ma ta ku roja 8 Mehê demjimêr 3 sibehê radestî malbatê kirin. Bi gef ji wan re gotin divê niha bi xak were spartin. Da ku beşdariya xelkê tê de nebe û pirsgirêk car dî berfirehtir nebe. Lewra tenê malbata Ferhat di merasîmên bi xakspartinê de li goristana Mehmeqeya ya ser bi Qamişlova beşdar bûn. Di destpêka şoreşa Sûriyê de hevrêza şehîd Ferhat hat damezrandin û karekî berçav jî di beşdariya şoreşê de li Qamişlo kir. Kaça şehîd Ferhat jî di wî temenê piçûk de hewl da ku cihê bavê xwe bigire û di pêşiya hevrêzê de dimeşiya. Sloganên Kurdî digotin, gelek caran helbest jî digotin da ku bêje şehîd Ferhat saxa û qet namire. Diraparîna 12 Adarê de ya 2004 Rojavayê Kurdistanê ta bi çend mehan jî zêdetir ji 32 welatî û ciwanên Kurd bi gulên rejimê û bin eşkenceyê de jiyana xwe ji dest dan şehîd bûn. Lê raparînê doza Kurdî bi pêş xist û yekîtiyeke Kurdî hat encamdan tirs ê xiste di dilê rejimê de. Beremberî beriya raparînê Kurdistana Sûriyê berev mafê xwe ve diçe. Di terazoyên herêmî û navdewletî de êdî berçav û xuya ye. Lê tawanbar û kujerên her 32 şehîdên Kurd di nav wan de şehîd Ferhat nehatine dadgehkirin û ne jî siza dan. وەزیرە ئاسایشا نیشتیمانی ئەمریکا ببێ دیارکردنا سەدەمان دەست ji کارکشاند و سەرۆکی ئەمریکا سپاسیە کار و خزمەتە wê kir. کریستین نێلسن وەزیرە ئاسایشا نیشتیمانی ئەمریکا دە نامەیەکەدا دەست ji کارکشانە xwe ragihandî û nivîsî ku posta wezîra asayişa niştimaniya Amerîka mezintirîn şanaziya bo jiyana wê û dem hatiye ku dev ji postê berdê û ji alî xwe ve jî Donald Trump serokê Amerîka di twîtekê de spasiya xizmet û kar û çalakiyên Nêlsên di dema borî dekir. Ji derên diplomasiyên Ordunî eşkerekirin ku biryara di dawiya vê mehê de civîneka sê alî derbarê pirsa kampa rûkban ya penaberên Sûriyê li Ordunê werê encamdan. Ji derên diplomasiyên Ordunî ragihandin ku biryara di dawiya Nîsanê de li emana paytexta Ordunê civînek sê alî navbera Ordun, Rûsya û Amerîkayê de were encamdan. Ew jî da ku pirsa kampa rûkban ya penaberên Sûriyê were gotobêj kirin. Ji bo gengeşekirina roşa Sûriyê bi giştî û mijara vegera penaberên Sûriyê ji bo sermal û milkên xwe, Wezîrê Derveyê Rûsyayê doh gehişta Ordunê û Kongrek Rojnamavanî hevbeş, navbera Wezîrê Derveyê Ordunê Eymen Safadî û Wezîrê Derveyê Rûsyayê Sergey Lavrov hate encamdan. Di wî Kongrê Rojnamavanî de her du wezîran behsa hejmareke babetên giring derbarî rewşa Sûriyê bi giştî û pirsa penaberên Sûriyê bi taybetî kirin. Ku ji alî xwe ve Lavrov carekê din hilwesta welatê xwe derbarî rewşa Sûriyê nû kir û gote çareseriya tekane ji bo Sûriyê çareseriya siyasî ye. Derbarî pirsa penaberên Sûriyên ku li welatê Ordunê dimînin bi taybetî yên ku li kampa rûkban dijîn Wezîrê Derveyê Rûsyayê daxwaza dabînkirina vegera penaberên Sûriyê ji kampa rûkban bo Sûriyê kir. Teke jî kir ku welatê wî berdewam e piştevaniya rejîma Esed dike bi armanca durîstkirina seqayeke guncaw ji bo vegera penaberên Sûriyê ji bo welatê xwe. Ji alî xwe ve jî Eymen Safadî Wezîrê Derveyê Ordunê tekezî li ser hemahengî û hevkariya berdewam û ya bi bandor navbera Ordun û Rûsyayê derbarî dosyeya Sûriyê kir û helwesta welatê xwe derbarî vegera penaberên Sûriyê ji bo sermal û milkên xwe da diyar kirin. Ew got ku çareseriya herî guncaw ji penaberên Sûrî re yên ku li kampa rûkban dimînin ew e vegera wan di zûtirîn dem de ji bo welatê wan e. Di dawî de Eymen Safadî got rûkban pirseke Sûrî ye. Ji ber ku kampê li ser sînorê Sûriyeyê û penaberên di nava wê kampê de welatiyên Sûrî ne. Tîma hevrêzkarên bersivdanê raportek belav kir û tê de kuştina 244 welatiyên sivîl jariya rejima Esed ve eşkerekiriye got ku
ئارمانجا ڕژێ ماسەد جە ئۆپەراسیۆنە وەیە لەشکری لەسەر بەژارێ ئیدلبێ و گوندەوارە وێ دروستکردنا پێلەکە دەربدەری و گوهارتنە دیمۆگرافیایە دەڤەرەیە. تیما هەڤرێزکارên bersevdanê li Bakurê Sûriyê kuştina 244 sivîlî di heyama du mehan de li parêzgeha Idlibê û herdû gundên Heleb û Hema di encama êrişên rejîma Esed li ser deverê belge kiriye. Tîma hevrêzkarên bersevdanê raportek belav kir û têde berdewamiya êrişkirina rejîma Esed yên hovane bê piştevaniya Rûsyê li Bakurê Sûriyê eşkere kiriye û serbar kir ku rejîma Esed ji duê sibata borî dest bi operasyona xwe ya leşkerî li ser parêzgeha Idlibê û gundawarên wê kiriye û heta niha jî ev ê operasyon berdewam e. Eşkere kir ku di encama wê operasyona leşkerî ya rejîm û hevpeymanên wê li ser hejmareke bajar û bajarokan li Bakurê Sûriyê hejmara kuştiyan geheştiya 244 kuştiyê ku 195 sivîl li parêzgeha Idlibê hatine kuştin û 40 qurbanî li bajarê Hemayê û 7 li Helebê û 2 li parêzgeha Laskiye. Serbar kir ku hejmara qurbaniyan roj bi roj zêdetir dibe ji ber berdewamiya encamdana êrişên rejîmê li ser heman deveran. Eroha tîma hevrêzkarên bersivdanê jiyan ji dezana 45 kesên din nav wan de 14 zarok hebûn di heyama heftiya borî de tomar kiriye. Heman raportê eşkere kir ku ji bilî kuştin û birîndarbûna welatiyên sivîl di encama wan êrişên hovane de yên rejîmê bi hezaran welatiyên sivîl derbeder bûne ku bêhtirî 25776 malbat ango 16583 kes malên xwe bi cihiştine û berê xwe dane deverên din. Tîma navborî di raporta xwe de got jî ku armanca rejîma Esed ya sereke ji vê operasyona leşkerî ew e durustkirina pêleke derbederiyê û guhertina demografiya deverê ye. Ev e bêhtirî du mehaye û bajarê Idlibê û gundawarên wê bi taybetî devera bêçek rastî êrişin tûn de ji aliya rejîma Esed vetê. Tevî hebûna rêkeftina sûçiya ku navbera Rûsya û Tirkiye de hatiye emzekirin derbarî wê deverê ku di encam de rojane qurbanî dikevin û ziyanên madî mezin rû didin. جبار زحمت بونا جانه و تکشون روشا و لهیل پارێزگەها دێرە زۆرەی بەدەهان خەڵک دەرکەتن خۆ پێشاندانان لێ دژی چەکدارên هەسەدێ مالپەرەکە خۆجهی ویدیۆیەک بەڵاو کرد و تێدا تێخویاکردن و بەدەهان خەڵکێ باژارێ ئەسابە و باژارۆکێ شەقرە لە گوندەوارێ پارێزگەها دێرە زۆرێش بەر زەحمەت بوونە ژیانە ڕۆژانە و تێکشونە ڕەوشە ئەو لەهیە لە دژی چەکدارên هەسەدە دەرکەتن خوانیشاندانان لەگۆری هەمان مالپەرێک و ئەو خۆپێشاندان هاتە پشتی کوچەکدارên هەسەدێ هێریشی دوکانەکە گوهارتنە دراوان لە باژارێ ئەساوەکر و هەوڵە دزین و ڕەباندنە خودیێ دوکانێژی کردن. كل يوم قاعد نتداهم على بيوتنا والبارح زين ما شفته مستلم الصراف وعياله هذا مو كلام هذا مرفوض نطالب بالامن والامان ولا الامن والامان ئەنجامدانە تەقینان لە پارێزگا ئیدلبێ بەردەوامە و ئیرۆ چوار تەقین لە ئیدلبێ هاتن ئەنجامدان دە ئەنجامێ دەژی کوشتی و بریندارکەتێن هەڵاوێن ڕاگەاندنی بەڵاوکردنە و ئیرۆ چوار بۆمبەیەن بۆمبڕێژکردی لێ دەبەرێن جودا جودا لێ پارێزگەها ئیدلبێ تەقیان و دە ئەنجامێدا سڤیلێک بۆ قوربانی و ژیانە خۆش دەستدا سەرباری برینداربوونە هەژمارە کەسێندن هەرگۆری زانیاریان و ئەو تەقین لە هەر یەک ژێ باژارێ ئەدانە و کەفەر نەبل و سەقلین هاتن ئەنجامدان تا نەها توعالی ئەو تەقین لەخوا نەگرتیە. ڕێخستنە داعشە تەرۆریست دەهەیەمە 5 ساڵاندا تاوانێن دژی مرۆڤاتیە لە دژی خەڵکێن سڤیل بکار ئانین و بەهتریە دەبەرێن و کەتنە بندەستێ وێ داهاتنە ڕوخاندن کورتە فیلمێک ژە دەستپێکە بەرزبوونە داعشێ تا داویاوەیە مەژوەرە ئامادەکریە هاوڕە ببینن. هەفپەیمانên navdewletî hatin pêk anîn artêşên cîhanî û hêzên wê ketin di amadebaşiyê de da ku wê ji nav bibin. Bêhtirî nîvê Iraqê û gelek deverên Sûriyê kontrol kir û operasyonên wê yên terorîst hişt ku bêhtiriya dewletên cîhanî bikevin di metirsiyê de û ew hemû îro di nav biyabanan de bi şêweyê grûpên piçûk belav bûn. Rêxistina Daişa terorîst yan weke navê xîlafetê li xwe kirî ji berzbûnê ta ji nav birinê. Rêxistina Daeş ya terorîst destpêka belavbûna wê ji welatê Iraqê bi taybet li bajarên parêzgeha Enbar dest pê kir û belavbûna wê ya herî mezin li bajarê Musilê bû û ew yek piştî ku hêzên hikûmî yên Iraqî di hezêrana 2014 de bê berevanî hatin vekşandin û piştî wê yekê 11 meha şeşan ji heman salê
داعش di parêzgeha Selahedîn de bi şêweyekî mezin belav bû ta gihişt astekî ku gefê li paytexta Iraqê Bexdad kir piştî nîzîkbûna wê ji bajarê Samira re. Li Sûriye rêxistina terorîst berfirehbûna wê ji parêzgeha Reqqayê di çardehê meha yekê ji sala 2014 de dest pê kir ku piştî şer û pevçûnekî mezin li dijî çekdarên opozisyona Sûrî rêxistina terorîst Reqqa bigiştî kontrol kir. Parêzgeha Idlib ya Sûrî yekem dever bû ku rêxistina Daeş jê hat derxistin ji alî opozisyona Sûrî ve her wiha ji navbirina wê ji parêzgeha Helebê jî. Wê yekê hişt ku belavbûn û kontrolkirina rêxistinê ji deveran re raweste ku di meha di duwan ji sala 2014 rêxistina terorîst bêhtiriya parêzgeha Dêrazorê xist bin destê xwe de. Di 29 meha şeşan di heman salê de dewleta ku bi navê xîlafetê tê naskirin hata ragihandin û Ebûbekir el-Bexdadî wekû emîr ji rêxistina Daeş di mizgefta Ennûr li bajarê Mosulê hat dest nîşan kirin û di çarê meha heftan ji heman salê Bexdadî bi şêweyekî fermî hat xuyakirin û bang li alîgirên xwe kir ku mubaye'a wî bikin weke xelîfe li ser wan. Rêxistina Daeş hewl da ku dewleta xwe li gorî îdeolojiya xwe ya tundiraw pêk bîne û deverên dibin kontrola wê de dabeş kir û xist wîlayet û dirava xwe ya taybet ji zêr dirust kir û bîrên petrolê yên ku di deverên dibin kontrola wê de giringtirîn ji derên perepêdanê bûn jê re. Rêxistina terorîst berdewamî di kiryarên kuştina kesên ku ew dibêjin li dijî wan kir û bi hemû şêweyên kuştinê yên hovane wekû şewtandin û xenqandin û bombekirin û gurandinê rabû her wiha rêxistinê zincîrek ji teqînan li hejmarek dewlet û bajarên Ewropî li xwe girt. Hevpeymaniya navdewletî li dijî rêxistina Daeş ya terorîst bi rêveberiya Amerîka di meha nihan ji sala 2014 de hate durustkirin û di destpêkê de operasyonên hevpeymaniyê li dijî Daişê bi tenê li Iraqê bûn. û bi armanca rûbirûbûna rêxistina terorîst li ser erdê hevpeymaniya navdewletî Hêza Sûriyaya Demokratîk sala 2015 durust kir. Destpêka şikandina rêxistina terorîst ji bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê dest pê kir ku bi alîkariya hêzên pêşmergeyên Kurdistanê bajarê Kobanê ji terorîstên Daişê rizgar bû. û li aliyê Iraqê jî hikûmeta Iraqê Tekrit û Felûca careka din kontrol kir. Ew ji destdanînên rêxistinê hişt ku di xaka Sûriyê de bêhtir belav bibe û di 21 meha pêncan ji sala 2015 Daeş bajarê Tedmûr kontrol kir û Qesedê jî ji aliyê xwe ve bajarê Menbicê li Rojhilatê Helebê di 12 meha hiştan ji sala 2016 ji terorîstên Daişê rizgar kirin. Di heman mehê de welatê Tirkiye operasyona Mirtala Furatê bi hevkariya grûpên opozisyonê li dijî Daişê ragihand û Daeş di 23 meha di duwan ji sala 2017 Daeş ji hejmarek bajar û bajarokên Bakurê Helebê ta bajarê Elbab bi giştî hatin ji nav birin. Di heman demê de Qesedê şer û pevçûnên giran bi piştgiriya esmanî ji aliyê hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê dikir da ku bajarê Reqqayê ya ku hatî rûxandin kontrol bike û ew şer berdewam bûn ta rêxistina Daeş ya terorîst ji paytexta xîlafetê di 17 meha dehan ji sala 2017 bi giştî ji Reqqayê hat ji nav birin. û tevî ji navbirina rêxistina terorîst ya Daişê ji Reqqayê lê tanha bi sedan ciwanên Kurd û welatiyên deverên li Kurdistana Sûriyê û deverên Reqqayê û Kobanê li ser destê Daişê hatin binçavkirin û heta niha jî carên vîsa wan nediyar e. Berî wê yekê bi çend mehan piştî şer û pevçûnên giran Daeş bajarê Mosulê jî ji dest da û Serokwezîrên Iraqiyê wê demê têkbirina Daişê ji Iraqê bigiştî ragihand. Rejîma Sûriyê jî bi alîkariya balafirên şerkeriyên Rûsî û milîsiya Hişda Şeعبî bi operasyonên leşkerî li dijî rêxistinê li Rojhilatê Helebê ta gundewarê Reqqayê rabû. Rêxistina Daeş beriv bi dawî hatinê veçû û operasyonên xwe li deverên gundewarê Der'a û Swêda radibû ta biriya rêkeftinan ji wan deveran jî derketin û beriv Dêrazorê û dewrûberê Çemê Firatê veçûn û tê de xwe bihêz kirin. Hevpeymaniya navdewletî û hevalbendên wê di meha 11 ji sala 2018
دەست بە ئۆپراسیۆنên xwe li ser dawên cê Daişê kir û di 23 Masiyan ji sala 2019 têkbirina metirsîdartirîn rêxistina terorîst di cîhanê de hata ragihandin. Lê taniha şaneyên veşartiyên Daişê li hemû cihên ku beriya niha dibin destê wê de hene û girtiyên Daişê yên li cem Qesedê welatê wan ve hewandina wan nakin û bêçarenivîsin û dewletên biyanî û yên Ewropî metirsiya xwe derbarê vegera rêxistinê careka din di dinê xwe ya kirin ji ber ku serkirde û emîrên rêxistinê taniha windan e û eger heye careka din derkevin bi taybet emîrê wan Ebûbekir el-Bexdadî. Birzanî Ednan Ark. پرتوکا نویا هەلبەستڤان و نویسکارێ کوردی ناودار کۆنێ ڕەش بناوێ بەریە مێردینویان جی ڕۆمانە هەیامێن دەر باسبووی هاتە چاپکردن و بەلافکردن بێتر پێزانین لەسەر کورتە ژیان و بەرهەمێ نویسکار کۆنێ ڕەش دوێ راپۆرتیتە. هەلبەستڤان و نویسکار کۆنێ ڕەش یەک ji kesên navdar û xuya li ser astê çand û roşenbîriyê li Kurdistana Sûriyê bi taybetî û çanda Kurdî bi giştî ku di tevaya warê wêjeyî de xebitiya penca mora xwe di nav wan de hiştiye. Nivîskar Selman Osman Abdo bêtê naskirin bi Konê Reş di sala 1953 de li gundê Doda gundewarê bajarê Amûdê di Kurdistana Sûriyê ji dayîk bûye. Xwendina xwe ya seretayî li gund qedandiya ya amadeyî û navîn li bajarê Hesekê û bi mebesta xwendina bilind di sala 1977 de berê xwe daye Almanya. Ji ber buhabûna nirxê xwendinê li wir xwendina xwe berdewam nekir û vegeriya welat warê xwe û ji hingî veta roja îro xwe ji nivîsandinê re terxan kiriye û bi dan û xebata xwe berdewama. Nivîskar Konê Reş gelek xelatê cor be cor wergirtina. Mîna nîşana zêrîn ya ku di sala 1998 de ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê wergirtî. Her wiha xelata cigerxwîn ya behremendiyê. Çendîn pirtûk bi her du zimanê Kurdî û Erebî berhev û çapkirina ji wan jî serpêhatiyên Mîran, serhildana Sasonê bi zimanê Erebî, Mîr Celadet Bedirxan bi Kurdî û Erebî, Osman Sebrî, Komala Xweybûn û bûyerên rojaneyên şoreşa Araratê, pirtûka Qamişlo kolêkulînên bi zimanê Erebî li ser Qamişlo li xwe digire. Her wiha gelek dîwanê wî yê helbestan hatine çapkirin mîna dîwana Welato, dergehê Jîn û Evînê, Cûdî Çiyayê Miradan, Dara Çinarê, Sîpan û Jîn, Şagirtê Bedirxanin. Di heftê meha Nîsanê ya vê sala 2019 pirtûkeke wî ya nû bi navê beriya mêrdînê romana heyamên derbasbûyî hat çapkirin û belavkirin. Nivîskar Konê Reş bi nivîs û xebata xwe ya dirêj arkê parastina nasnama, kultûr û zimanê milletê xwe ji wendabûnê li ser milê xwe hilgirtiye. û bi nerîna wî heger çi nivîskar bixwazê nameya wî bigihê pêwîst e şarazayiyê di elfebaya evîniyê de bike. Nêçîrvan Hacî. berê bi dawî hatine dubare ser nûça. لە عفرینە ڕۆژەبای کوردستانە تەقینێک لە ناوەندا باشێر چێبوو دە ئەنجامێدا هەژمارە کوشتی و بریندارکەتن. ڕاجەب تایب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیاوی ئۆپەراسیۆنێکە لەشکریە تورکی لە سووریە لەگەڵ ڤلادیمیر پۆتین گوت و بێژ بکێ. 15 ساڵ بەسەر شەهیدبوونە پاکرەوان فەرهاد محەممەد علی داود دەرباز دەبن. کریستین نێلسن وەزیرە ئاساییشان نیشتیمانی ئەمریکا ببێ دیارکردنا سەدەمان دەست ji کار کشاند. هەر شاد و باختەوەر بن.